Kaigi bilaidai stabai krūjais dangun, stabai krūjais dangun, bestui prie jūries kranten, mes arviskai mazima vidātu un izskvendau krūva, stastaps, izskvendau stastaps krūva, adar, izskvendau stastaps turīlai būtu vai svens, kaigi tulān kitai stabai an varan skardan stalai stven unzi, nagarbas krakstan be apzentli uns raikan sirdau jūrijas platibin, be zemes platibin, be beisaits staps beisaits en uka pirmans en jūrijas platibin, be mazei būtvai kaigi araikas Zentlan astet mēri, autrīm pastaps. Dabar niuārai, kaigi žmonės bilai, tenai vidaistvi tūlan laumans, an šis modeikto tūlan laumas, jūries laumans, kavidas, sindīvusies. Stvi na stabans antikriskai prej kranten adar en jūriju, na stabans en jūriju, be kadan žmonės pergūbusis, tenas sākjusies, en undan be iznykusies. Zentli laumas nesparts kvaitīvusies. Kai žmonės dirīlai antenans, adar ainu vidān žmonės vidaistans laumans, nastan stabans, bet suidesnimēzis tan vaitiavusis, stāvīcas krāns, sankīrs nan stabans, naka vidāns sindīvusies laumas, na stabans kavidējan varan skerdans bejan dangu, en dangu stren, na garbas krakstan, bebei sventai, adar teinu tenei digies sventai.